ngibaphile noma kuthiwa ngiyalala ngeke ngibaphile lapho ngimakombe lapho ngifasile kahle sona ukuhamba ngeke ngibaphilele ngoba hayi thothane unkosikazi wami noma makukhona idla baba wathi uma ngcwelehlele into lesifuba sakhe lathi izulu namanje masifika sithi siyakhula wathi uma ngcwele lo mama ngafika ngule kuthiwa uyangena esibhedlela kufanele kube ngazi ukuthi kucheck into eyikhohlela zakhe ngathi inkosi yile wathi uma ngcwele kukhona into kufanele ngabe kodwa uyayihlanza ibulawe kuye wathi uma ngcwele asidla ngesandla esistrong wathi uma ngcwele namanje masibamba ukukhuleka wathi uma ngcwele kuze ube ngazi ukuthi singanje ngabantu kodwa sifuna into eyialarm nethombo omkala njengomuntu ube ngazi ukuthi uyabiliselwa akhela into ezoba isiphumo kuye ngoba uyayizwa lento yakhuphuka ngisho kuye ukulala ngithathe qeda ukudla kube ngazi ukuthi uyaboletha umvala into eyisifuba sakhe uyazi usazohamba kancane hamba phela amandla ngathi ngongcwele yini wathi ngongcwele kukhona into kufanele ngabe uyayihlanziswa kodwa ayidle ngaphakathi kuye kwafanele ube ngazi ukuthi iyambulala noma agcine njengabantu kodwa ethola abantu abangabantwana abayizidalwa ngathi ngongcwele ngakukho lokulathi izulu impela basifika sithi siyakhula ngasibamba lo mdala wathi uJehova simkhulekele ngoba impilo yakhe izohlupha wathi ngongcwele ngithi kuneve lamngena mhlaba uma wakhe emthwele edliswa lento yahlala kuye namanje mayilokho ethi mina ngikhona ngiyaphila izinto zakhe ezogcina lokho ehlehlele emuva kube ngazi ukuthi izilokho zihlehlele emuva kunokuthi ziye phambili ngongcwele kukhona into aphuma la umuntu ongumama wakhe athi ngongcwele kufanele ube ngazi ukuthi uyabulawa abulawa kodwa into ley'ntaba aphulele isinto ley'ntaba athi ngongcwele khona into efanele ngabe isisindo siyadilizwa phezu kwakhe ngoba kukhona into aphume naso kodwa umuntu othi uzala izwani lezi ndaba Uthemba kukhona into esalayo ngoba ekube ngazi ukuthi laba abantwana bakho bayilanga uyajika nabo kini wathi umuntu welifela ikhona indawanyana ebuya abesiba isikhalo angisho ukuthi mina ubaba ngaqedana wathi umuntu kukhona into engumeleleka kodwa lo muntu ophinde kube ngazi laba abantwana baphinda bathi njalo ntombela ekhaya lapho thona ngizalwa khona uthi umuntu uyakhona ngeke baphume kahle wathi konke baphume kahle kube ngazi ukuthi omunye unikeza isikipho omunye anikeza ishirt phela ngomali ngo omunye anikwe iphinifa wathi umuntu lethiwa sebeyahamba osibani bani bakubo manje wathi umuntu khona indawanyana efanele kube ngazi ukuthi iyalunga wathi umuntu engakakazeli kahle
babelokhe bethi bona bangena kwahadile bayahlala wathunondole bese ube ngazi ukuthi nganesibopho esivuke emumva lapho thina gogo uvela khona ngisho mina ukuthi khona la kwafanele ube ngazi ukuthi unje umuntu obonga khona uthi mina ngiyabonga ukhuliswa kodwa lapha uhamba nabo laba bantwana bakho thunondole ikhona into esala bese sale ekhaya lapho thina uzalwa khona bese ube ngazi ukuthi wagcina benje ngabantu uthi ube ngazi ukuthi umuntu ayihlanganisa into yakhe bese ube ngazi ukuthi ngafunyana bangena kuqala manje usala kuhlala kuvele ukuthi manje umuntu ojwayele khona kumuntu isizwe siyaziyo ifanele kanjalo baphathe belento bese uma befika ngomalume babo bathenga isikipho bethenga ukuthi njengoba kuthiwa kufika abashana omunye athenga ukuthi manje bese beyalala bese beyahamba ekuseni bathi umonwe bese beyahamba izinto seziyabiza bese beyahamba njengoba kuthiwa sebeyahamba usibabala sebeyakubo abafike bayishiye bona ngoba sebeyatofoza bakhona bayishiya omunye afike nephuzu omunye afike nephuzu bayishiye bathi uJehova khona ingazile kube ngazi iyagagaze iyalunga ngoba nomdala ngasimbamba kodwa kakhulu ngoba into zifuna ubheda mkhulu zifuna ubheka kakhulu uthondwe ube ngazi ukuthi siyamnyakazisa wathi ubanye yazi ikhiphizeka kuze ikhiphizele into umsebenzi kuyena uthondwe ukani ukhuluma ukuvuka lapha athi mina ngibakhona into umsebenzi ube ngazi ukuthi ngamhlalisa kodwa phansi wathi uMondweni namanje mase sijabuleka ukani la ngawo lesifuna ifike khona akube ngazi ukuthi ubanje ubukhuphe ngathi namusi akukho lokho athi amanje ezulu namanje mase sithina siyakhuleka wathi uMondweni kukhona indawo engabe iyawashwa kodwa kuyena wathi uMondweni ezogcina esebuya anyangeke ngisho ilo msebenzi abuye segcina esenje umuntu othi uhlala phansi sekemelona manje nibe akabuye
befuna kube nezwi ezansi bese banezwi siyabusisa amen. Thini wathi uJehova ngawucela abantu awu kodwa bangakhonzi nabo bese ngazathi bambambala into elihlane kulesithathu wathi ngoyingcele khona nje ufuna ukuntshontsha nomntaka baba kancane ngesithini bese ngazathi ingaphinde imbambe lento iphinde imbambe mazizoshona ilanga wathi uJehova lo mntaka baba kukhona abantu kodwa bangamphileli ngisho mina la ngathi ngihlala khona bese ngazathi naye kungaphinde kuvuka abantu abakhulayo bese ngazathi nabe ngaphinde ngifake wathi uNkulunkulu nomntaka bakakhulekiswe kancane bese ngazathi nawe uthola abantu kodwa bangabajwayele bese ngazathi nabo baphinde bavula lento elihlane kodwa
bebasithi umlilo ngizithi ngothi wenzile la katheni uhlala khona noma la katheni uzama ukuphila ukuthi wenzile kukhona abantu kodwa bafuna ukumvukela kancane wathi wenzile ngathi nasifuna umuntu kodwa wesifazane akathena ubambisana nawe wathi uJoba kukhona ukukhuluma kodwa umpamba lo muntu abaphile kubambe yena Usena zathi ngaphile kudluliswe kancane ukuthi uJoba kukhona abantu abathatha lo mntaka baba kodwa nomuntu kodwa akaphila nawe wathi wenzile kodwa kukhona izinto ezivukayo kodwa kulabo abakhona wathi wenzile ngawe uyakhulekiswa lo mntaka baba bese ngathi ufuna abantu kodwa abangakhuleki nabo bese ngathi nabo aphile babulala into lehlamba kukhona ukukhuluma ufuna thina siphile bese ngathi sikuthulisa kancane kubantu abaphila siphile sikuthulisa kancane kubantu abakhona ngathi izinto zamanga ngawe uyakhulekisa impela loba bese ngathi ngaphinde yabulala ngokukhona ikhona into ephile kuvuka kancane bese ngathi nayo ingamvukela into eyizitha umoya nje ulanga ungenzeki sizokhuleka sivile ungenzeki amen izitha zona zikhona le number sisangoma siyayazi mina nalabantu abakholwayo abagqoka amajazi ngiyabazi kodwa-ke ngizozama ukuthola abantu engingabazi ngazuba ngiyabazi abantu abaningi ora ngizozama-ke ukuthola engingabazi ukuthi ngidlulise lesi siprofile siyabonga kakhulu umoya amen siyabonga kakhulu-ke bazalwane sizithobe kakhulu kusukela ekuqaleni kuze kube lesi sikhathi bazalwane siyabonga kakhulu ukuthi esikhulekisele ubaba wethu uMengameli siyabonga kakhulu asifezi bazalwane kube akumele nomela ngabe kume ubishop kodwa ngenxa yokungaphili kahle ngase ngithi thingiphuthule mina kube yimi engehlayo kodwa-ke siyabonga kakhulu bazalwane asiphezi sibonga kakhulu ukuthi nisikhulekise konke kahle asikhuzanga muntu siyekelile inkundla yonke yayihambela bazoba sekupheleni siyabonga kakhulu sebehambile siyabonga uNkulunkulu alipha amandla lokwenza kuthina nezokukhulu ukuzoba nomndeni ama-hour angaka-10 mina ngeke ngisho ngithi ngisele inyama zamonkusho abantu abangakhona bathi ayisokubuyisela iy'nyawo nize nje ngizosikhulekisa sibona nje ukubambisana bazalwane okuhle kangaka